Za Hrvatsku! Hrvatska! Hrvatska! Vrijem da bi 4-4-2 bilo protiv Kamerona idealno. Vi isto prijete, ja isto prijem 4-4-2 protiv Kamerona. Baš sam da vrijem. Jeste? Super. Dečki, treba samo okomito prema golu. Okomito prema golu. Tako je. Hrvatska! 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 Imati žuljeve na nogama, te skalosno spesnas maos. Kauze spesna naus. Dragi prijatelji, ne čekajte 8 banki da bi otišli u Brazil. Tako je, Žuja vam pruža priliku života. Pripremite se za sambu lambadu i dođite 24.3. na Fest Žuje!